Amjambo watoto wote wa Fizi. Mwenye anasimama hapa ni coordinatrice wa Natafe, Fondation Natafe. Fondation Natafe iko hapa kwetu Lubichako, iko na projet yenye iko natumikisha hapa juu ya kusaidia watu. Wapange Atambwe Vincent ni mtoto wa Fizi, alijisikia kusaidia watu kupitia jinsi watu weko na kufa sana na njala. Akasema hapana, ifo nione jinsi yenye naweza fanya nini, naweza saidia watoto wetu wa Fizi, puisque nione jinsi yenye naweza punguza ile njala. Hapa tuko na kilimo, tuko na lima mashamba. Hii ya miogo iko hapa, iko ni 2 hectares. Hii shamba ya miogo yenye hapa, tukiangalia mwa hii etandi yote jinsi iko hapa, tuyaona shamba kama hii ya miogo yenyewe nakia kulimiwa hapa kwetu juu ya kusaidia watu. Vraiment hii shamba itasaidia watu na kwa kupunguza kwa njala kidogo na kupunguza bei ya chakula mjini. Nilipenda nikeni waoneshe hii shamba, muione popote mulipo, mujue ya kwamba watoto wetu wako nafikiria kusaidia wandugu zao. Na kuko wengine wenye kukaa Umerekani, wako inji ya hii Kongo, awafikirie kusaidia wandugu zao. Lakini ndugu yetu Atambwe Vincent eko inje, eko Amerika, eko nafikiria kusaidia wandugu zake. Alishindwa kujenga nyumba, akaona nikijenga nyumba ina manufaa ya population, lakini kama natia chakula itakuwa ni manufaa ya nini, ya population. Na ndio hii kazi yenyewe anafanya hapa. Tuko na miradi mingi yenyewe yatuletea hapa mumgini ya Lubichako. Mashamba hii yenyewe iko naonekana, hii shamba ni akabambi sana jinsi mnaiona hapa. Hii shamba ni akabambi sana, kuya unapanda na nini. Hii shamba iko ya kabambi sana sana sana. Hii shamba hii jinsi mnaiona hapa, ningetembea mshamba yote ili shamba yote ipate kuonekana, lakini tunakuja kuona shamba iko ni sana, hakuna kisi ya kwenda na pitapita. Vraiment tunaweza balomba bandugu zetu wenye kwa Amerika, benye kwa Australia, benye kwa wapi, mukwe na mawazo kama mawazo ya undugu, mukwe na mawazo kama mawazo yenye kwa na undugu. Juu hata akikufa leo, population ya Fizi itabaki iko na mkumbuka juu alifanya nini, alisaidia watoto wa Fizi, alipunguza njala mufizi. Vraiment tumuunge mkono popote mulipo, wenye kuwa na mawazo ya kuharibisha franga tumuunge mkono, puisque apate kufanya vya mingi venye kwa nafikiria ndani yake. Ile nilipenda kubatumia hii video, nilipenda kubatumia hii video ili mupate kuiona na muone kazi kubwa yenye kwa nafanyika hapa na mtoto wetu wa Fizi Atambwe Vincent. Atambwe Vincent akusimamia tu kwa hii muradi, hapana. Tuko na vizuri ya samaki yenye tunaonesha kwanza hapa kwa muda huu ni shamba. Ni shamba yenye tunaonesha hapa ili mupate kuifanya nini, kuiona na mupate kumuunga mkono, mupate kumusukuma. Juu mawazo yake yeye ni kusaidia watoto wa Fizi. Ana mawazo ya kusema ajenge nyumba, ajenge nini, hapana. Akijenga atakia jenga hospitali juu ya kusaidia watu. Hayakuwa na ile mawazo ya kusema kama ajenge nyumba yake ya kulalia, juu kama anajenga nyumba yake iko sawa vile ni interet yake personnel, na iko napenda interet public ya kusaidia watoto wote wa Fizi. Vraiment nilipenda kubatupia hii audio, mwenye kuwa na mawazo mengine apate kumuongezea ili apate kuendelea na hii mawazo na apate kusaidia watoto wa Fizi ili watoto wa Fizi wapate kuinuka zaidi. Hatupendi kubakia chini, hapana, hatupendi kubakia chini. Nilipenda niwatumie hii video ili muione na mupartage mu magrupe na bengine wapate kuona hii video ili wapate kufurahikiwa na wapate kukua na ile moyo ya kuja kusaidia watoto wa Fizi. Amjambo sana.
Sina mengi ya kuongezea, ila naishia pale.